Poštovani gledalci, preskonferencija pred utakmicu 19. kola MTEL prve lige Republike Srpske u kojoj će fudbaleri Kozare gostovati sutra u Banja Luci kod ekipe Željezničar Sport Team. Ta utakmica je na rasporedu u 14 časova. Znamo da je prethodnog vikenda startao proljećni dio šampionata. Kozara je savladala Sutjesku nakon preokreta rezultatom 4:1 na stadionu Velimir Sombolac, a uoči sutrašnje utakmice više o tim detaljima, o najavi narednog meča, o igračkom kadru, reći će nam šef stručnog štaba fudbalskog kluba Kozara, Alen Medović. Gospodine Medoviću, evo za početak da se osvrnemo na utakmicu protiv Sutjeske. Dobar dan, pozdrav svim vašim gledateljicama, gledateljima i sportskoj javnosti koja prati fudbalski klub Kozara. Ima ih puno, ne samo ovdje, i od Slovenije i po cijeloj Europi. Tako da bih pozdravio svima i se zahvalio na pažnji koje nam poklanjuju i koje nam prate, jer dobivamo stvarno ogromno broj poruka nakon naših utakmica i privatno i ovako. Da, ušli smo u prvenstvo. Ono što je najbitnije u svemu tome, kao što sam rekao, nakon utakmica traja sat i po, ne i jedno poluvreme, i u sat i po suma sumarom mislim da nismo ništa uzeli što nam nije pripadalo. Dobili smo utakmicu i to je ono što je najbitnije. Nogomet nije samo tehnika i taktika i ljepota u igri. Nogomet je nešto puno više, kao i život. U tom kontekstu naše utakmice je da znaš imati problema i da si svjestan da nisi dobar i da pored svega toga ostaneš na terenu priseban i da ne potoneš i da se vratiš. Nakon 0:1 nikad nije lako, iako protivnik ima igrača manje. Imate x utakmice koje ekipe imaju igrača više i ne naprave ništa. I to me raduje da u ovom dijelu nismo izgubili ono što nas je krasilo u prvom dijelu, koje je za mene jako bitno, koji ljudi to ne mogu ni da prepoznaju, niti ne žele, jer gledaju samo neke strašne poteze i ne znam šta. Mi nismo ekipa koja može igrati sat i po nekim ritmama i ne znam kakav spektakel, ali što je jako bitno, da smo ekipa koja je pokazala da ima neki karakter, neku staloženost i neku sposobnost da se pati skupa i da uvijek vjeruje u taj uspjeh. I to su izuzetno važne stvari. Vidite, nije slučajno isto kad ste gledali Leipzig, Real Madrid. Leipzig je bio bolji i sve, ali je Real prošao i to nije prvi put. Tako da moramo i to nastaviti. Normalno da mi radimo, težimo da igramo što bolje, ali uvijek to nije moguće iz više razloga, jer je nogomet kompleksna stvar i ne možeš sve predvidjeti. Imamo isto primjer iz Slovenije moje, gdje su Koper igrao sa Rogaškom, prvi 15 minuta je bio bolji, poveo 1:0 i onda su dobili 2 gore, utakmicu izgubili i sami igrači su rekli posle utakmice da mi ne znamo šta se desilo i jednostavno svjetlo se je ugasilo. Tako da, kažem, to ima puno stvari, a jedini put je da se razvija prijateljstvo, poštovanje, respekt i da u tim kriznim momentima ne gubimo glavu i kompas i da vjerujemo da možemo uspjeti. I to se je desilo. Imali ste dobru pripremu ove sedmice, evo i video analiza. Kakva su očekivanja od sutrašnje utakmice? Znamo da je Željezničar na jednoj poziciji niže, samo da kažemo, Kozara je 4. 31, Željezničar ima 30 bodova, jedna vrlo mlada, ako se ne varam, i najmlađa ekipa u ligi. Da, mislim da utakmica neće biti puno drugčija kao ono što smo već 2 puta igrali sa njima, ovdje kod kuće, i jedna je bila u kupu. Znači, mislim da su dečki svjesni šta nas tamo očekuje. Jedna mlada, poletna ekipa, agresivna, koja će normalno želiti da pobjedi. Ali mi pričamo puno, trudimo se da igrači se evoluiraju, to je najbitnije, da otvaraju horizonte. I u tom putu mi je puno pomoglo, jer sam se jučer čuo sa mojim bivšim igračem koji sam ja lansirao u prvi tim. To je jedan izuzetan momak, intelektualno širok, inteligentan, i on mi je, sad bi ga i pozdravio, jer mi je puno pomogao u ovim razmišljanjima. Zašto to govorim? Govorim jer kaže treneru, kad ste vi nama pričao, mi smo konkretno, ja sam sve to razumio,
šta treba i kako. Ali kad sam došao na igralište, iz straha, strah me je obuzvao i ja sam igrao sve ono kontra što ste vi govorili da ja igram. Vidite, o tim stvarima malo ko razmišlja, jer strah je jedna izuzetna emocija u nama koja nas u mnogo čemu sprečava. I mi sad svi pričamo trebaš ovako, trebaš onako. Mi, nažalost, gdje to ide, mi gledamo kao neke robote i da bi trebali igrati kao PlayStation ili, ne znam, kao gledaš Ligu prvaka i to je sada, pa šta ovo igra? Pa nije to baš tako. To su ozbiljne stvari koje, kažem, koje niko ne da pažnju i ja to preuzimam na sebe. I jedna primjer svega toga, znamo šta je Mourinho napravio u fudbalu. Sada italijanska javnost kaže De Rossi došao u Romu i ekipa se mentalno oslobodila. I tu moram, stožer, prvenstveno ja naći taj neki balans kako da razvijamo neku igru, ali da te dečke previše ne opterećujemo. To je sad taj put, jer kao što sam rekao i zadnji put na našem intervjuu, ovo nije dobro gdje se skupa ide. Previše je tu živčnosti, napetost, maltene gledaš utakmice kao da je otvorena psihijatrija. Pa šta ima to veze sa sportom, s čim je to? Mislim. Kako to da smanjimo? Pa zato, to je sve skupa i normalno. Ja uvijek vidim nešto na treningu i pitam sebe šta tu grešiš. Ja, prvi, najviše. Ne? Sa nekim zahtjevima i sve to. Polako treba ići i ovi momci imaju svu našu i moju podršku, samo tako neka nastave. Ne znam nijak gdje ćemo stići, ali moja vjera u njih je beskonačna i uvijek stojim iza ovog kadra. I ne treba ja nikome ni da objašnjavam kakav imam ja odnos s njima, jer to ne može niko da razumije. To se ne da opisati, to su floskule, ja to ne mogu opisati, to je neka druga sfera, ali da, evo, za sebe i za javnost imam izuzetno pozitivne vibracije. To je ono što je suština i što je najbitnije. To je to. Ne. Kada govorimo o sutrašnjoj utakmici, koliko fudbalera ima da neće moći putovati u Banja Luku, kakva je situacija sa igračkim kadrom uoči sutrašnje utakmice? Da, sada imamo taj problem, jer su te institucije mijenjale neka pravila, recimo prije za igrače iz Japana si mogao proći sa tom potvrdom o nekažnjavanju, nama je naš Japanac Shogo Tabata bio tamo u Banja Luci za tu radnu dozvolu i izmislili su neko novo pravilo da moraš imati još neki dodatni dokument na pečatu o to. Sad dečko mora da leti na svoje troškove nazad u Japan po to. Njega nemamo. Zbog te birokracije. Također sad sam dobio poruku da ne možemo imati ovaj vikend još ni Miodraga Rudana i Dimitrija Dimića, zbog isto evo te papirologija koja stvarno se čeka ovdje kao da si došao na Mars, a ne na Zemlji. I ne možemo to napraviti ništa. To je tako. Hoje dolazi sebi polako, vraća se, imamo tretman za njega, to je to i ok, jedna noviteta ili nije noviteta, nakon privatnih turbulencija se nam je vratio Aleksandar Popović. Biće na raspolaganju. Dobro, on je tu, nije još fit u formi, ali bit će tu u prvenstvu, prvenstvo je dugo. Jako mi je drago sa tog životnog aspekta da svo to vreme većina igrača su bili skupa u kontaktu sa njim, znači da nisu digli ruke od njega kada je imao te probleme i da su nekako u svom srcu želi da se on vrati. On se je vratio, mi smo imali razgovor prije 2 dana i ja se nadam da je to, kao što on znao. Najbolji put da izađe iz toga je da radi ono što najbolje zna i što voli i što razumije i takvih igrača veznih je jako malo. Ja se nadam da će to osjetiti, da će pokazati i više što je pokazao prije, jer znate sami koji je njegov kvalitet, ne samo igračke, nego kao i dečko. On je jedan od onih rijetkih koji nemaju baš tog straha da igraju ono što imam ja u glavi.
I to je tako da će pomoći tom kadru. Mislim da smo rekli sve ostalih igrača, da ne bi šta zaboravili. Ozljeda nemamo, osim toga, i ostali su svi na raspolaganju. Ja. Evo, za kraj ove preskonferencije, da se kratko, samo ne znam koliko ste uspjeli ispratiti, dotaknemo juniorske premijer lige. Sutra juniori Kozare dočekuju Sarajevo od 14 časova, pa i poziv gledalcima ukoliko su u prilici da dođu do stadiona Velimir Sombolac, pruže podršku našim juniorima kojima neće biti lako ove sezone da sačuvaju status premijer ligaša, poraz na startu od Slobode iz Tuzle, pa evo, kratko da prokomentarišemo juniorski pogon. Da, kao što znate, trener juniora, gospodin Babić, radi s nama u prvom timu. Imamo konstantni feedback. Bio sam na nekom putu i kad sam se vraćao vamo u ponedjeljak sam govorio s njima, ja sam bio u auto pa sam iskoristio to, ali smo govorili sat vremena. Tako da imamo neke uvide. Mi smo u srijedu igrali opet trening utakmicu sa juniorima i tamo su oni išli 120%. Tako da ako budu opet išli na tih 120% i dali sve od sebe, utakmica mislim da će biti identična sa Sarajevom, jer smo mi smo napadali, oni su se branili, bilo je 2-2, što je i mogu sam dati još koji više gol. Znači, to je poruka njima, ako možete prvoj ekipi dati 2 gola i biti bolji prvo poluvreme i konstantno pretiti iz polu kontre, zašto da ne možete pobijediti Sarajevo? Sve se može, ali mora da se trgnu, kaže. Opet smo tamo. Ja sam prije pričao sa nekim starijem legendom Kozare. Kaže, pa kad smo mi bili mladi, vi ste bili mladi, vi ste imali jednu veliku prednost, jer niste imali svih ovih socijalnih mreža. Sad, ako povučemo neki rezime ovih, ako ih ne koristiš kako treba, te socijalne mreže udaljavaju nas dvoje. Sigurno. I kad se nas dvoje udaljavamo, mi ne možemo funkcionirati dobro na terenu. To nema veze sa taktikom. To ima veze sa životom. Tako da ništa nije izgubljeno. Treba vjerovati, treba raditi, rade, trude se, hoće i, kako kaže Englezi, keep going. Pa onda na kraju ćemo podvući crte. Ali ništa nije moguće, niko nije bauk. Tako da, eto, nek dođu ljudi, nekih podrže, jer, kažem, nećemo puno nešto napraviti da kritiziramo bez da razumijemo koji su nam suštinski problemi u društvu. Imamo ih puno i ogromno. I, nažalost, uopće se s njima ne bavimo. Ja, baš kad sam govorio sa Aleksandrom, prije nego to će se on vratiti, on kaže, šefe, prije neki dan 27 godina cura u Gradiški se uzela život. Zatvori se u sebe, to i nemaš komunikacije i to, nažalost, sad sve više, toga je više. Jer ne bavimo se neke stvari koje nemaju nikakve veze sa vezom. Tako da, nek uživaju u igri, nek se potrude i sve je moguće. Niko nikakvi bauk, kažem, zato pričam, jer mi je utakmica protiv prve ekipe pokazala da se može. Onda se može sa svakim. Hvala puno. Hvala i vama, doviđenja i sretno.